Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Tshisekedi wateye umugongo amasezerano y'u Rwanda yasubiye gutakambira Perezida Umuriro kubijyanye no kumufasha gucogoza M23 ikomeje kumusegesha. Ku mugoroba wa tariki 5 Presidence ya Kongo yatangaje ko ibiganiro bya Lorenzo na Tshisekedi byabereye i Rwanda muri Angola. Tshisekedi yageze i Rwanda mu masaha y'umugoroba agirana ikiganiro cy'amasaha make na Perezida Angola mbere yo guhura n'abanyamakuru. Nk'uko asanzwe yitwara mu biganiro, yerekanye guca bugufi no kumva akamaro ko guhagarika amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko igihugu cye cyagabweho intambara kuri umutekano muke wateye inzitizi zikomeye mu iterambere n'amahoro arambye muri Kongo Kinshasa. Tshisekedi yashimagije Perezida Lorenzo avuga ko ibyifuzo bye bifite akamaro cyane kandi bigaragaza ubushake bw'ukuri bwo guteza imbere amahoro arambye. Asubiza itangazamakuru umutetsi wa Kongo yavuze ko Perezida Lorenzo azagira uruhare rutaziguye mu bikorwa byo gushaka amahoro bya Doha na Washington. Kuwa mbere kandi Tshisekedi yatatse cyane Perezida Lorenzo wa Angola amwita intwari y'amahoro muri Afurika. Yavuze ko ari umugabo w'ijambo ukunda umugabane kandi yifuriza Kongo ibyiza. Hari andi makuru ari kuvuga ko Perezida wa Kongo Kinshasa yabatakambiye mugenzi we wa Angola Lorenzo kongera gufata iya mbere ibiganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru avuga ko Perezida Lorenzo yemeye iki cyifuzo cya Tshisekedi aho yemeje gusubukura no kuyobora ibikorwa by'ubuhuza bigamije guhosha umutekano muke maze igihe mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru kandi akomeza avuga ko Tshisekedi yasabye umuyobozi wa Angola gutumira mu buryo bw'ibanga bamwe mu bayobozi ba politiki b'Abanyekongo hagamijwe kuganira ku nzira zakoreshwa mu gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano n'ibiganiro bya politiki byafasha kunga Abanyekongo. Nubwo hataratangazwa amazina y'abayobozi cyangwa se igihe ibyo biganiro byabera, gahunda ifatwa nk'intambwe nshya mu rugendo rwo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu ntara za Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Angola imaze iminsi igira uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, aho Perezida Lorenzo yakunze kugaragara nk'umuhuza wizewe mu bibazo by'umutekano n'imibanire hagati y'ibihugu byo muri kano karere. Abasesenguzi bavuze ko iyi gahunda nshya ishobora gutanga icyizere mu gihe yakwitabirwa n'impande zose bireba kandi igashyirwa n'imiryango mpuzamahanga isanzwe ikurikirana ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo Kinshasa. Prince Penga umuvugizi w'abaramukari rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yagaragaje aho ishyaka rye rya politiki rihagaze nyuma y'ibyo yavuze ko ari amayeri y'ubutegetsi bwa Tshisekedi bugamije guhagarika imitunganyirize y'ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi birimo abantu bose kugira ngo bakemure ikibazo cy'umutekano kibangamiye uburasirazuba bwa Kongo. Ibi Prince Penga yabitangaje muri video yasangije ku mbuga nkoranyambaga hari kuwa gatandatu mu cyumweru gishize nk'uko ikinyamakuru Cndd-Fdd kibyandika. Kubwe kuba Perezida Tshisekedi yashobora kuba adahari ntibikwiye kuba inzitizi yo kugirana ibiganiro nk'abanyagihugu. Ati niba Bwana Tshisekedi ashaka ibiganiro ubwo tuzategura ibiganiro tutamufite. Byongeye kandi Prince Penga yamaganye ibyo abona ko ari ukugira ubutegetsi bw'umuntu ku giti cye, asaba kwirinda kugerageza gushyira ahazaza ha Kongo mu biganza by'umuntu umwe. Ati ntidushobora kwigomwa ejo hazaza igihugu cyose kugira ngo dushimishe umuntu utekereza ko tutamufite Kongo udashobora kuzabaho. Kuri Prince Penga igishyizwe imbere gikomeje kuba gushakira igisubizo kirambye ibibazo bya politike n'ibyo inzego igihugu gikomeje gucamo. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abategetsi muri Uganda bahakanye amakuru avuga ko gukuraho internet mu gihugu mu gihe cy'amatora nk'uko byagenze mu muto uheruka hari 2021. Ibi byari byagarutsweho cyane na Robert Kyagulanyi umukandida ukomeye uhanganye na Perezida Museveni muri aya matora azaba mu cyumweru gitaha. Robert Kyagulanyi umenyekanye nk'ubwene yakomeje kwibutsa abarwanashyaka be kuzakoresha uko bashoboye ngo bazamenyekanisha amakuru ajyanye n'amatora mu gihe internet izaba yakuweho. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize sosiyete ya Starlink yahagaritse serivisi yayo muri Uganda nyuma y'uko Uganda itangaza ko ibikoresho by'isosiyete bitemerewe kwinjira mu gihugu bidahawe uruhushya n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba. Andi makuru ariko kandi avuga ko ibi byakozwe nyuma y'uko Starlink itangiye gutanga serivisi yayo muri Uganda kandi nta burenganzira bwo kuyakorera ifite. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo gushaka inimanda yo kuyobora iki gihugu nyuma yo kumara imyaka 40 ku butegetsi. Mu matora azaba kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya 15 Mutarama, Museveni ahanganye na Bobi Wine wamamaye cyane nk'umuhanzi mbere ko umunyapolitiki. Aya matora asa n'asubiramo 2021 yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye aho bamwe basize ubuzima ndetse internet igahagarikwa mu gihe cy'iminsi 4. Hagati aho guverinoma buje gutambutsa imbona nk'ubona imyigaragambyo itemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi imbere y'amatora iva ko ibyo bishobora kongera umwuka mubi no guteza imidugararo mu baturage. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda Communications Commission yavuze ko amakuru avuga ko internet ishobora guhagarikwa ari ibihuha gusa, ashimangira ko inshingano z'iki kigo ari uguharanira ko itumanaho rikomeza kuba rihari mu gihugu hose. Umuyobozi mukuru wa UCC Nyombi Tembo yabwiye Radio Capital FM ikorera i Kampala ati kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet. Ibi kandi byashimangiwe na Amina Zewede umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'itumanaho n'ubukangurambaga bw'igihugu, aho yavuze ati guverinoma ntiyatangaje cyangwa se ngo itegeke kandi ntiyashyize mu bikorwa icyemezo icyo ari cyo cyose cyo guhagarika internet mu gihe cy'amatora. Yasobanuye ko amakuru ari ibinyoma biyobya kandi bishobora gukura imitima abaturage. Yanaburiye abantu kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa guteza umwuka mubi. Yunzemo ati imbuga ntiziri hejuru y'amategeko. Yavuze ko itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga Computer Misuse Act rikurikizwa byuzuye no mu bikorwa bikorerwa kuri internet harimo gukwirakwiza amakuru atariyo n'itumanaho ribabaza cyangwa se rikomeretsa abandi. Yashimangiye ko komisiyo y'amatora yonyine ifite ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora kandi ko
gutangaza amajwi ataremezwa cyangwa se ataratangazwa ku mugaragaro ari icyaha. Asoza agira ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba gukoreshwa mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko. Nubwo ari ibyemezo byatanzwe ishyaka rikuru rirwanya ubutegetsi muri Uganda National Unity Platform ryashyize ahagaragara porogaramu yo gukurikirana amatora n'itangazwa ry'amajwi mu buryo butari ku murongo wa interineti mu gihe interineti yabikuweho. Iyo porogaramu yitwa Bishya yatangajwe n'umuyobozi wa NUP bwana Bobi Wine. Yavuze ko iyo porogaramu idakeneye interineti ahubwo ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth mu gusangira amafoto ajyanye n'amatora, uko amajwi akusanywa hirya no hino kuri site z'itora ndetse n'amakuru yose ku matora hatabaye gukoresha interineti. Ati nk'uko twese tubizi ubutegetsi burimo gutegura kuri interineti mu bihe by'amatora nk'uko byagiye bikorwa mu matora yabanje mu rwego rwo guhagarika itumanaho no kubuza abaturage kwishyira hamwe gukurikira uko amatora agenda ndetse n'uko amajwi abarurwa kugira ngo bime abaturage uburenganzira n'uburyo bwo kubaza abategetsi inshingano. Ibi akaba yarabivugiye mu ijambo rye ritangira umwaka mushya wa 2026 mu gihe ihangana mu bya politiki rikomeje gufata intera muri International yashinje inzego z'umutekano za Uganda gukoresha iyicarubozo n'ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagamije gutera ubwoba buke mu mashyaka arwanya ubutegetsi. Uyu muryango uva ko ufite ibimenyetso by'abantu bakubiswe n'abatewe ibyuka biryana mu maso hamwe n'abagabweho ibitero kubera gushyigikira National Unity Platform rya Bobi Wine. Ku bijyanye n'ibi birego bisebeje leta ya Uganda ikibivugaho ariko ntacyo yashubije. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi bwa mbere mu 1986 kuva icyo gihe yatorewe kuyobora iki gihugu inshuro 6 mu matora yakunze kurangwa n'impaka aho abatavuga rumwe bamushinjaga uburiganya, iterabwoba no gucekesha batamushyigikiye. Ibi ariko leta ntiyahwemye kubihakana. Harava muri Uganda mubwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Tshisekedi umuhungu wa Perezida Museveni yahaye gasopo bamatse ibihugu bashyigikira Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uhanganye na se. Mu butumwa yanditse kuri rubuga X ku wa mbere Kayinenirwa yavuze ko Kabobi nk'uko akunze kumwita we n'amushyigikiye bari kwikurura uruhu rw'ibibazo. Jenerali Muhozi mucyo yise imburo kuri Kabobi yise igipupe cy'abakuru n'akaboko kabo yavuze ko gusuzugura inzego z'umutekano za Uganda agamije inguze bwite bitazamugwa amahoro. Uyu musirikare mukuru yanditse babwira Bobi Wine ko nubwo yatabaza ijuru nta kintu na kimwe kizakorwa muri Uganda kitarambitsweho ukuboko n'ubutegetsi bwa se Perezida Museveni. Ni nyuma y'uko mu butumwa bwo kuri X Bobi Wine yatabaje Elon Musk ko nubwo ari mu byishimo by'uko Amerika yashimuse Nicolas Maduro wategekaga Venezuela muri Uganda bagowe. Uyu munyamuziki winjiye muri politiki yabwiye Musk ko muri Uganda sosiyete ya Starlink yakuyeho internet mu gihe himirijwe amatora yo ku itariki 15 ahanganye na Perezida Museveni. Nk'ibisanzwe yandagaje Museveni amushinja kuyoboza igitugu, kuniga ubwisanzure, kwica no gushimuta abaturage n'abatavuga n'ubutegetsi bwe. Ati nakwinginze subizaho murandasi ya Starlink kugira ngo Uganda babashe guhana amakuru kandi bahabwe amahirwe yo kugena hazaza habo. Mu mashusho agaragaza ingabo za Uganda ziri mu myitozo ikomeye, Jenerali Muhozi yaciriye amarenga Bobi Wine nabo yisaba ko niko mu gihe bakinisha guhungabanya umutekano wa Uganda bavugutirwa umuti. Jenerali Muhozi yasakaje andi mashusho agaragaza iterambere rya Uganda mu ngeri zitandukanye ariko yongereho ko bagashaka bo bake babirenza amaso. Ati abakuru ntibazagaragaza ibi bikorwa byiza turimo kubakurikiranira hafi bazabiryozwa. Si ubwa mbere Jenerali Kayinenirwa yanangiza Bobi Wine kuko no muri Mutarama umwaka ushize amubwiye ko azamuca umutwe. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda n'abagize inteko ishinga amategeko ari ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Museveni w'imyaka 80 yategetse Uganda kuva muri 2026 imushyira ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abayobozi bo muri Afurika batinze ku butegetsi. Hanyuma Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangaje ko Uganda ifite ubushobozi bwo gutsinda leta zimwe za Amerika mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zaba zihuriye mu ntambara yo ku butaka gusa. Museveni yabitangaje ku itariki Mutarama mu kiganiro n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'amasaha make leta zimwe za Amerika zigabye ibitero kuri Venezuela mbere yo guta muri yombi Nicolas Maduro wari perezida wayo. Ubwo abanyamakuru bazaga Museveni isomo Afurika yakwigira ku byabaye kuri Venezuela, yasubije ko byabaye kuri kiriya gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo atarabisobanukirwa neza ariko ko harimo abikurikiranira hafi. Museveni cyakora yavuze ko byabaye kuri Venezuela bishimangira icyo kiri hagati y'ibisirikare by'ibihugu bitandukanye ku isi. Yavuze ko nka Amerika yakoze operasiyo yasize ifashe Maduro kubera ko ingufu y'igisirikare cyayo zubakiye ku bushobozi bwo gukorera mu nzego enye zitandukanye zirimo inyanja, ikirere, isanzure n'ubutaka bitandukanye n'ibindi bihugu. Yavuze ko nubwo Amerika ifite ziriya mbaraga, Uganda ifite ubushobozi bwo kwinesha mu gihe bahuriye mu ntambara yo ku butaka gusa. Ati ibikorwa by'abanyamerika muri Venezuela ntibirasobanuka neza, ntabwo turamenya neza mu by'ukuri biri kuba. Nubwo abanyamerika bafite imbaraga nyinshi cyane mu kirere no mu mazi ariko baje mu ntera y'amagufi ku butaka dushobora kubatsinda. Perezida wa Uganda yavuze ko nubwo Amerika ifite ubushobozi bwo kurwanira mu kirere, amazi n'isanzure, imirwano yo ku butaka igabanya ubwo bushobozi bikaba byatuma igisirikare gikomeye gikubitwa. Ati kuri ubu bari kugerageza kuza ku butaka hateje ibyago cyane yemwe no ku banyamerika harihuza hafi yanjye kubera ko nanjye wowe intera bugufi nshobora kugirira nabi. Museveni cyakora yavuze ko nanone hari icyo hagati y'ingabo za Amerika zirwanira ku butaka n'izibindi bihugu kubera ubushobozi bwo gukora ubutasi yifashishije ikoranabuhanga. Aturi kundebera mu isanzure ngiye sinkubona, uri mu nyanja ngiye sindiyo, nibereye hano. Museveni yagaragaje ko byabaye muri Venezuela bishimangira ko igihe kigeze ngo Abanyafurika bunge ubumwe by'umwihariko ku bijyanye n'umutekano.
Mabwire kandi ko umugore wa perezida wa Uganda Janet Museveni yavuze ko Imana yakoresheje umugore we guta Museveni n'ikizikare mu kurinda abaturage b'iki gihugu, abasaba kuzirikana urugendo rw'igihugu mu myaka 40 ishize no kurinda amahoro n'umutekano byagizweho. Yabigarutse mu mikuru byo kwiyamamaza bya perezida Museveni byabereye Entebbe ku itariki 5 Mutarama. Janet Museveni yasabye abaturage gusubiza amaso inyuma no gushimira Imana ku byo Uganda yagezeho mu myaka 40 ishize. Ati iyo dutoraniye hamwe dutera kwibuka aho twavuye n'ibyo Imana yadukoreye mu myaka 40 ishize. Yashimangiye ko amahoro n'umwe igihugu gifite ubu byaturutse ku buyobozi bwiza bwashyizweho n'Imana. Agira ati Imana yakoresheje perezida Museveni n'ingabo za UPDF mu kurinda amahoro n'umutekano w'iki gihugu. Yasabye abaturage kutibagirwa ibyagezweho, abibutsa ko Uganda yabaye ubuhungiro ku bantu bahunga intambara mu karere. Ati niyo mpamvu impunzi nyinshi ziza gutura muri Uganda kuko Uganda yabaye ibyiringiro bishya byabo. Janet Museveni yasabye abaturage b'Abakiso na Entebbe kuzitabira amatora, avuga ko abaturage bakwiye gukomeza gushyigikira amatora n'ubumwe nk'ishingiro ry'iterambere rya Uganda. Ati ijwi ryawe n'itafari ryawe utangamo kubaka iterambere rya Uganda. Naho mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yikanze ko mu biro byarimo abakorera abami babiri abashira imigani y'imigerano ntibateguza ko ibyo bishobora kugira iherezo ribi. Hashira iminsi havuga umwuka mubi hagati y'abayobozi bo mu ishyaka Cndd-Fdd riri ku butegetsi ushingiye ahanini ku mahitamo y'umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ari 2027. Bivuga ko umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd Reverien Kuriyo, Gervais Yakobuchi uyobora Sena na Julius Daniel Ndabirabe uyobora umutwe w'abadepite badashyigikiye ko Ndayishimiye yazongera guhatanira umwanya mukuru w'igihugu. Hari abanyamuryango bakuru muri Cndd-Fdd bafashe icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Ndayishimiye. Bari mu itsinda bise bene se Murarwa bakora inama ziyariye bakaganira ku hazaza h'ubutegetsi. Abasesengura politiki yo mu Burundi basobanura ko ubwo Ndikuriyo yafataga umwanya wo kwegura ku mwanya yarafite muri Sena mu ntangiriro zo kuboza ko umwaka ushize yashaka gushyira imbaraga muri Cndd-Fdd ategura hazaza he kuko bivuga ko nawe yifuza gutegeka Burundi. Amagambo Ndikuriyo yavugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 2 Mutarama uyu mwaka yagaragaje ko ashaka kugira ijambo rirenze ry'umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd kuko yise umunyabubasha ushobora gufata ibyemezo bikomeye. Ndikuriyo yabajijwe bimwe mu bibazo byaherukaga kubazwa Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abanyamakuru n'abaturage tariki ya 27 kuboza ko umwaka ushize, ariko noneho atanga ibisubizo byihariye binafite uburemere kurusha ibyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd yabajijwe igihe leta y'u Burundi izafungurira umupaka wa Gatumba n'Ubuvugizo yegereye Kongo Kinshasa, asubiza ko izafungurwa mu gihe kimwe n'u Burundi buhuriyeho n'u Rwanda. Ni ubwa mbere hari humvikanye igisubizo nk'iki kuko Perezida Ndayishimiye cyangwa se muri guverinoma y'u Burundi basobanuriwe ko umupaka wa Gatumba n'Ubuvugizo izafungurwa mu gihe umutekano uzaba wagarutse mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Amakuru ava mu ntara ya Gitega ahamya ko mu gitondo cyo ku itariki 5 Mutarama Perezida Ndayishimiye yazindukiye mu biro bye ajya kureba abakozi bari mu masengesho abanziriza akazi. Ahageze yaratonganye bikomeye yibasira mu rwego rwa politiki bashinja kutamuyoboka. Ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda kivuga ko mu byabaje Ndayishimiye harimo ko abanyapolitiki batitabira mu masengesho abanziriza akazi kandi yadahari batangira kumunegura, nyamara iyo bari kumwe bamwirubikaho bakamwereka ko bamukunda. Aya makuru avuga ko Ndayishimiye yabwiye abanyapolitiki ko atazemera abakorera abami babiri, abashira imigani myinshi yo kubaburira irimo ko abwirwa benshi akumva beneyo, arangije akomereza urugendo muri Minisiteri y'Imari. Uru rugendo rutunguranye rwa Ndayishimiye ko iyi minisiteri bivuze byinshi. Hari hashize icyumweru umuyobozi wayo Minisitiri Dr Ndikumana agaragarije abasenateri ko sosiyete ya Fomi ikora ifumbire mvaruganda imutera ubwoba kubera ko yanze kwiha amafaranga arenga miliyari 50 z'amafaranga yo mu Burundi atari mu masezerano yagiranye na leta. Imbere y'abanyamakuru Ndikuriyo yateye utwatsi mu nyanyi za Minisitiri Ndikumana asobanura ko icyo kibazo cyavugiye ku nkoranyambaga gusa kandi ngo ntibyumvikana ko umuyobozi ukomeye nkawe avuga ko atizeye umutekano we. Ati ikibazo cyo mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi tariki 2 Mutarama nta Murundi n'umwe ugeramiwe. Muri iki gihugu cya Ntere Rushatsi na Ndayishimiye nta Murundi ugeramiwe. Igihugu cya miliyoni 13 z'abanyagihugu nta n'umwe ugeramiwe. Amasoko atandukanye ava mu Burundi ahamya ko urugendo rutunganye rwa Perezida Ndayishimiye kuri Minisiteri y'Imari rwari rugamije gushyigikira abakozi bayo na Minisitiri Ndikumana by'umwihariko nyuma yo kuvuga ko atorohewe na Fomi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe abadepite mu ishyaka muri Kenya basabye ko abiperereza ritabogamye ku nkundura abadepite Babu Owino uhagarariye akarere ka Embakasi mu nteko ishinga amategeko na Robert Arayi umujyanama w'akarere ka Kirerejwe baributse kurwanira mu kabari Nairobi. Inzego z'umutekano za Kenya zivuga ko ziri mu iperereza ko abagabo barwaniye muri hoteli Kilimani ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Abo bombi basanzwe mu ishyaka ODM ryashinzwe na nyakwigendera Raila Odinga. Abadepite bashaka ko iperereza ribe rya polisi ishyaka ritabyiinjiyemo ariko byakuriye umwuka muri ryo biba ngombwa ko rishyira abakaryo naryo. Depite Babu Owino avuga ko yaba yarakubiswe na mugenzi we uko yakunze kugaragaza ko mu matora ari imbere atari mu washyigikiye ko ishyaka ODM ryongera gushyigikira Perezida William Ruto uzaba ushaka manda ya kabiri ni muri 2027. Ikinyamakuru The Star cyanditse ko Depite Owino yavuze ko yasagariwe kubera ahagaze muri politiki. Ishyaka ODM ryavuze ko kuva ko uyu mudepite yakubiswe kuko adashyigikiye ko rifatanya na Ruto atari byo adakwiye kuzana ishyaka muri izi mvururu zena Robert Arayi zabereye mu kabari. Arayi avuga ko ari
yicaye wenyine Owino akaza ku meza agashaka ko baganira ibya politiki akamwangira, biza kuvamo guterana amagambo. Amakuru avuga ko Robert Arayi yaba yarashatse kurasa uyu mudepite. Uyu mugabo yavuze ko uwo munsi wo ko yari afite imbunda ariko atigeze yivana mu mufuka ngo agerageze kurasa uyu mudepite. Depite Baba Owino yavuze ko ari muri resitora n'uwo basangiraga, akebutse ku yandi meza abona abantazi ajya kubasuhuza. Robert Arayi avuga ko Depite Baba Owino yaba amuteretera umugore, ariko depite we arabihakana akagaragaza ko nta mubano wihariye afitanye n'umugore we, ndetse agasanga ari ubwana kuzana umuryango mu makimbirane ashingiye kuri politiki. Hagati aho senateri uhagarariye intara ya Migori Edi Okechi usanzwe mu ishyaka ODM yandikiye ubuyobozi bukuru bw'ishyaka busaba kwirukana senateri Nairobi Edwin Sifuna kuko ari umugambanyi watannye utacyubaha uyu mutwe wa politiki. Iyi baruwa yandikiye perezida w'ishyaka ODM Dr Oburu Odinga n'umunyamabanga mukuru waryo senateri Edi Okechi aravuga ko Sifuna yarenze umurongo utukura kandi atonuba amategeko agenga amashyaka muri Kenya, bityo bakwiye kwamurwa intebe y'ubusenateri akanavanwa muri za komisiyo ayobora mu ishyaka. Senateri Edwin Sifuna ashinjwa kuba akorana n'amashyaka batavuga rumwe kandi akagenda yikomanga mu gatuza ko ari umunyamabanga mukuru wa ODM akanavugira ishyaka ritamutumye. Naho muri Kenya umunyamuryango wa societe civile yigejejwe mu rukiko kubera gushyira ahagaragara amashusho ya perezida William Ruto yakozwe hakoreshejwe artificial intelligence. Harrison Mumia, perezida w'umuryango utemera Imana muri Kenya, arashinjwa gutangaza amakuru y'ibinyoma. Uyu wari ufunze kuva ku wa gatanu mu cyumweru gishize arekuwe by'agateganyo yo gutanga ingwate y'amafaranga 500,000 y'amashiringi yo muri Kenya, ubwo ni 3,000 by'amayero. Nk'uko bigaragara mu nyandiko y'ibirego yasuzumwe RFI, umushinjacyaha wa Kenya asanga ari amakuru y'ibinyoma ikwirakwizwa ryayo ryagonganye n'amategeko arwanya ibyaha by'ikoranabuhanga. Amashusho yakozwe na yashyizwe ahagaragara ku itariki 30 Ukuboza k'umwaka ushize na Harrison Mumia akarebwa inshuro 100,000 yerekana William Ruto aryamye ku buriri bw'ibitaro yambaye mask mu mwuka, bigaragara ko arimo gupfa. Mu mahanga mbwire ko Nicolas Maduro ari perezida wa Venezuela wakuye ku butegetsi na Amerika bwa mbere yigejejwe imbere y'urukiko ruriho n'umugore we, aho bombi bahakanye ibyaha baregwa n'iki gihugu. Amasaha make mbere yaho i Caracas, Delcy Rodriguez wari visi perezida yamaze kurahira nka perezida w'inzibacyuho wa Venezuela, aho yasabye ko perezida wemewe w'iki gihugu arekurwa na Amerika. Rodriguez w'imyaka 56 wari visi perezida kuva 2018 yavuze ko atewe agahinda no gushimutwa kwa Maduro n'umugore we Cilia Flores, aho bakuye mu rugo rwabo mu ijoro ku wa gatanu bukeye ku wa gatandatu mu gitero kidasanzwe cy'abakomando ba Amerika mu rukiko New York. Maduro ahakanye ibyaha bishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge aregwa mu rubanza rutangiye kandi ruzakurikiranwa n'abantu benshi ku isi. Abategetsi batandukanye hamwe n'abatavuga n'ubutegetsi bwa Trump muri Amerika bavuga ko mu gufata Maduro ubutegetsi bwa Washington butari mu ntambara ku biyobyabwenge, ahubwo bugamije kwigarurira ibitoro by'iki gihugu gifite 20% by'ububiko kamere bw'ibitoro bidatunganije ku isi. Iburanisha ryatangiye umucamanza Alvin Hellenstein w'imyaka 92 asomera Maduro ibyaha binaregwa n'umugore w'ibyaha bitataregwa. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Pam Bondi ku wa gatandatu yatangaje ibyaha baregera urukiko rw'umujyi wa New York. Mu byaha baregwa harimo umugambi w'iterabwoba n'ibiyobyabwenge, umugambi wo kwinjiza muri Amerika kokayine, gutunga za mashini gani n'ibintu biturika, umugambi wo gutunga za mashini gani n'ibintu biturika byo kugira n'Amerika. Mu rukiko Maduro yari yambaye umupira w'ubururu w'ijosi ryave hejuru y'undi mupira wa t-shirt wa orange n'ipantaro ijya kuba kaki, amaguru ye yarahambiranyije. We n'umugore we bari bambaye za headphones cyangwa se kuteri zibahindurira ngo bumve ururimi rw'icyongereza. Maduro w'imyaka 63 yasabye ijambo muri urukiko ruri mu gace ka Manhattan. Umucamanza Alvin atararimuha ati muri aka kanya ndashaka kumenya ikintu kimwe, niwe Nicolas Maduro Moros uyu perezida wakuweho yemeje uwo mwirondoro we, maze aho umwanya ngo agire icyo avuga ku byaregwa ati ndarengana, ibi byanda bihakana ndi umugabo wiyubashye kandi ndacyari perezida wa Venezuela. Umucamanza yamuciye mu ijambo muzo gukomeza ateregeye n'ahantu tuzagera kuri ibyo byose. Umugore Flores w'imyaka 39 yabanje gusubiramo amazina ye maze nawe akana ibyaha bitataregwa ati ni first lady wa Venezuela, ndarengana byuzuye. Umucamanza yasubiyemo uburenganzira bemerewe n'amategeko burimo kunganirwa ndetse no kutagira icyo bavuga mu rubanza rwabo. Maduro yunganiwe na Barry Pollack, umunyamategeko w'i Washington wigeze kunganira abantu barimo Julian Assange, naho umugore yunganiwe na Mark E. Donnelly, umunyamategeko w'i Houston muri leta ya Texas. Umucamanza yashoje iburanisha ryamaze 30 gusa avuga ko bazongera kubona tariki ya 17 Werurwe uyu mwaka. Urubanza bigiteze ko rushobora kuzamara amezi menshi. Abantu barimo gusohoka, umwe mu baturage bari bitabiriye iburanisha yateye ijwi hejuru abwira Maduro mu rurimi rw'Icyesipanyol ngo shyira ibyo wakoze. Maduro yamuhindukiriye amusubiza ati ni perezida washimuswe kandi ndi imfungwa y'intambara, nuko asohorwa mu rukiko n'umugore w'inyuma ye.